Pa, tako mlad, a već koja titula? Treća. Treća. Kako se osjećaš? Stvarno ne znam što da kažem. Jedna sezona u kojoj smo trpeli od početka, imali povrede, otišli su neki dobri igrači, ali na kraju došli drugi koji su radili jedan korak unaprijed i stvarno ne, vidjeli smo da tu se može desiti sve. 4 godine sad treća titula i što da kažem, nadam se da ide onako naprijed. Tvoja najteža sezona u karijeri, praktično je nisi odigrao, ali si uspio da se vratiš i da budeš deo ovoga. Pa da, kad sam se ozlijedio sigurno nisam razmišljao da ću biti tu. To je za mene neki premio da budem tu sa igračima, da mogu pomoći na neki način, ne znam, izvan terena, da dajem neki sasvet i stvarno ne znam šta da kažem. Imate dobru hemiju u ekipi, vidi se da i to daje rezultat. Pa da, mislim da su tu u Barceloni uradili neki dobar posao, da stvarno svaki igrač koji dođe uklopi se brzo i dobar je dečko i stvarno smo ekipa izvan terena koji se druže, koji je puno vremena zajedno i sigurno to pomaže na terenu. Završit ćeš karijeru sa koliko titula Lige šampiona? Nisam nikad razmišljao, ne znam, bijat ćemo. Što više, što bolje, no? Hvala ti, uživaj. Hvala.